عبدالخالق رمو جوتکارێکی ji gundê Şewitiyê li gundewarê Qamişlo ji bo debara malbata xwe bi berhemên erdê xwe vegirê dayiye. Hem berhemên havînê û hem jî yên zivistanê diçîne. Beriya sê mehan wî genimê xwe radestî hikûmeta demkî ya Sûriyê kir. Lê heta roja îro mîna cotkarên din ên li parêzgeha Hesekê wî pereyên genim negirtiye. Got ev yek barê wan ê darayî zêde kiriye. Îro ve em gihana nîvê meha heşta hê em nizanin wê kengî efewatîrê hawerin. Bi rastî ev nake gelekî zehmet dike şoxlê kesê muzara iltîzama ser hene, neqil heya, heqê çiwala ya, heqê derasê nedaya, bizrê xwe yî sala werê biemînîne. Yani ev qa mesailê hejê metlûbin û em mane sekinî. Cotkar û bazirganê berhemên çandiniyê Mihemed Haco dibêje, got derengketina radestkirina fatureyên genim zirar daye cotkaran ji ber berdewamiya kêmbûna nirxê lêreya Sûrî li hember dolar û nêzîkbûna demsala çandiniyê ya nû. تسعيرها قدانين 5500 ليرة سوري مقارنة أنا دولار جي ب 15000 دستبك أخذي قدانين دولار كيم يعني سعر زيادة يولد هاد نزيكي 400 دولار هاد أنا هانكا 606 دولار تي نها أم بهيفيني حكومتها دمكي وجزارتها زراعة جزوترين دم فان فواتيرها سرفكي قوم زارك كارب ومسمي خوي نه بيك بينه كارب بزري خوب كري سمادا خوب كري نها از وك يك از نكار معنا فان كارانا بيك بينم نها هنا حقي دراسه الجمن اي مسمي 2026 حقي تراكتوري الجمن ماي وبرتنا نجي ام بيك بينن Her sal bazara Qamişlo û tevaya bazarên parêzgeha Hesekê divê demê de çalak dibin. Ji ber got cotkar pereyên berhemên xwe werdigirin. Lê îsal tevgera kirîn û firotinê li bazaran ji ber derengketina fatureyên genim hatiye rawestandin. منطقة ما منطقة زراعية راستي اعتمادها يسر الموسمة ودائما في صالة ده وقت في وقتي شغل بلشي خردبو يعني إيصال بري موسمنا هاتن يعني مزارعة شوي سعر النقل كي باشبو وتشتاد وترق جا أوجي هين حتى أنا برا نوزع عندنا شوانار راستي أبيات تعداري قلق السوكي كير العقارات كر يعني بشكل الباجار بشكل عام كر يعني حکومeta demkî bihayê kirîna genim li ser 55,000 lêreyên Sûrî ji bo her tonekê destnîşan kir. Got 9,000 wekî diyariyek ji serokê demkî ye. Her çend ev biha cotkaran razî nekir ji ber got nirxa wê kêmtir ji 400 dolariyê jî. Abdulxaliq û tevaya cotkaran li bendene gobenga çandiniyê deriyên xwe veke û fatureyên berhemên xwe di zûtirîn dem de jê werbigirin. İvan Hesîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.